Adai nang adu mo blame to na to padong chatlani sumaina sum chatli kan nangi time waste nangi money waste nangi frustration hengat pa si to ringa je nang je sai income generate to budilai na paisa mang sila ani dagi nang income how kraba how ko sini miyo bane am wari how ko se am wa bane ko ko se adu ko how to adai hen ba kyam tholo kini kai gi no am I don't want fight, praying for the love. Haters gon' hate, only God knows what I've been through. Hustle in my brain, straighten up my If you want to be successful, never listen to anyone who ever done anything yet, and take action. Blame it on me, come and see me. I ain't got no time, calling my phone, say you love me. Hello everyone, welcome to Manipur Entrepreneurs. Never stop learning, keep growing. TAMBA LEPKUMSI koi CHAOKHATMINASI. Ngasi ki topic se sidi mayam na thumbnail adum ubiramani ko. Generate income faster happening. Income je thuna pamdo kana like miyoi loi na income pame, nangsu pame, aisu pame, masu pame, loi na income faster pame. But taseng na pamba tarsu ngamde but taseng na koi income je generate thuna income generate to ngamde to baya ba tarsu koi ngamde. Kai ginu hai matamda koi the knowledge what pagi. Knowledge overwhelm oi pagi damak tane masi mayam sing. Aduna ngasi karamna kamaina nangna right formula do pan ga dagi haibido ngasi video sida fully cover tawjarake aina ngamjab ngai aduna mayam sino mayam video se full yengbira matungda ngasi gi topic sidagi kariguma kana fangbi natraga fangbi di haibda comment always drop to we go again so topic share to bahudri kan mayam dai kariguma cham ta thamjaramge live 11 December 2022 masida koina sinjari seminar e-commerce seminar particularly for e-commerce haibadi e-commerce business bu hena khangningi ba e-commerce business to khongda ningi ba business owner kya ama haibadi offline dagi online da chatningi ba kya ama haibadi karamna kamaina chatkadage tactics technique na chingba kya se karamna kamaina build tawgadage dagi di kamaina sigi paisa manghan badagi kamaina waste ohen gidori paisa mem se karamna kamaina kangadage du hongna kamaina online business sangjan gadage dagi right way da kamaina I build up tawgadage ai online marketing na chingba kya se khangning ba laibe chino mem singda masigi damu to koina seminar se sinjabani aduna ai khatana tana masdai ai gi team nat khatana tana ai khatana tana masdai sida experience like business owner kya ama manipur gi miwi kya na saru ya biri aduna interested oi bechina singna habidi taseng maki action lobby gi da taseng maki e-commerce business to khongdan ingi taseng maki business line changning gi bechina singna registration token bi yaragani registration open to jare registration gi link ti community tab to yawi hapchar grabni aina aduga soidana description da jo hapchar grabni aduga khangda ba haitaba leiba tarsu ekoi da yawi number is the reach out to biro contact to biro koi guide to jage agi team na aina guide to jaduna registration da pan ba yaw batar su koi help to jage so yam thuna registration token biro registration na koi yam thuna close to jargani so ngasi ki topic se generate income faster haibne so ai kenum haige ngasi aina si topic se mai je kai no matam ai wa ma haige information knowledge opportunity loibanayo everywhere, each and everywhere. YouTube to get Instagram to get Facebook to get LinkedIn to get or live any kind of social media to get tungi laka do me am sing to get like tagi or get adagi any kind of video they get coaching or get training or get information opportunity knowledge loibanai but she loibanai de haidana nangna si mayam marks the nang sunga sai sidi loibana aro sidi nangna fana thiba ta sumi bagi information no information kya ma development lakbai matungina knowledge kya ma no knowledge kya share to nar kani mi pung kya na aina sumi kya ma matang tholakhi knowledge kya ma adagi opportunity hai poche no mai thong sum hang kani but si mayam marks se punamak se nangi ne khan badi yade punamak se ai loin mak ai pai da be si knowledge ai ju phang da be si ju tog da be si ju tog da be ai opportunity si ju phang da be hadi nang soira bane bu kai gi no ham tam nang na san di khanjaram be ai ba ai knowledge kya ma loading ai ai information kya ma khangi ai ai opportunity kya ma try to ring ai which is good but nang na khanjari po to haibadi ai hena mayam de hena paisa pai gi ni ai hena mayam de hena advance ho gi ni haibe nang si da la bane kai gi no ham tam da information knowledge adagi opportunity si hum jikhak na punamak se important oitar di ngasi mi punamak loi ma paisa paira man mi punamak am the financial mi punamak loi ma financial freedom phang loi le mana pa mi poto loi achieve tor mani yes it is good nanga tammi ba nanga tamsali ba opportunity ki matung ga chatli ba nanga knowledge gain tor ba information ki am lo ko le ba it is good but nang adu dagi tholai ba nang na sana na sa nang growth porok na bai dam ta adu gi right formula nang na sana panjab na tra panjab da bra hai na sana sa da hang bi
ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ XYZ ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯜꯂ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯈꯪꯗꯕ ꯁꯥꯁꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯈꯪꯖꯕ ꯑꯩꯅ 0.001% ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ But problems kaida lagi hai matamda. Nang asi myam je learn to it is good. Nang problems kaida lagi hai ke. Problems se mana work to with a formula to nang wanda share to re. Mang wanda work to with formula. Ai na work to with formula to som dong share to re. Adi mana mang wanda work to with formula som dong share to re. Adu itadi ai gi wina di clarity ai wanda work to with pot to som da share to jine. Mana su magi clarity wina mana mang wanda work to with pot to som da share to bi. Mana su du chaman to bi ini. But problems are quite the problem is home the lay dunia. Kaya ginawa tanda songi kokta information je knowledge kya je paisa lay gre bro. Ahum thoda knowledge se variety se am knowledge team am lay ramne but knowledge manung da paisa lay gre. Adadi som je khala ni karam bano ina pai du si karam bano shi to buna fabra shi to buna fabra shi to buna fabra hai bana ching question kya am som da la ani frustration kya am la ani to bunga maro jangjan bunga maro apply to da po to khalla ga dum lay rani खल्लगा दुम लेयनी एक्शन पान खत पंगम मरो सिने फगदरा सि तोरकान सिदा मांगादि मान हाइजन चुमिरा मा हाइजन लालेरा मा हाइजन चुमिरा हाइबा पोचे कोकता सुम लाने डाउट क्या अमा क्रिएट तौरानी डाउट क्या अमा क्रिएट तौरबा मतम दैदि के दौरनी मोय हुम कानदे अतोप मफम दong चटके अतोप मफम दong चटलानी अतोप मफम दong पैसा थदरने अतोप मफम दong यावरने अतोप मफम दे नॉलेज सम गेन तौरने दे अतोप मफम दे टाइम क्या वेस्ट तौरगा अदगी मु मथंग मथंग तमनबो होनरने अदु मु तमंग लानी ला मतुंगदा matam khrading atang inspire wedding sa je aishman hai po che pa me man hai po che tawrage hai po che khala matung da amuk nong ni le ga una sa jong demotivate am oine le jong khala ni ba kai gi no amuk khala ni ha de hana gi potong yengi hana solution ge adagi hana solution bangam dra hana solution ba changa kan da mu confusion um la anim nong kai gi no hai matam nangi na cox to information je pai ge lesson ngamne information is everywhere youtube tan loi ma YouTube te oigera coaching training kya tholai ba myam sing ai gi training de yoi myam sing ai loi sidai ai na khang bangai loi pi ni mana su ma khang bangai pi ni ma su ma khang bangai pi ni problem se kai da no hai matam da nan ngasi samna hai matam da ai gi training de yoi be you know myam sing su lai ba myam sing da ngasai ai gi mentees myam se moi la ani moi masala inspire moi da na thongna na motivation am phangda la ani si tawning ai online business honing ai adu tawning hai masana di apply di to roi adu pot apply the talk drakanda di ke doroni hamna apply the talk drakanda di nangona frustration la ani nasana nangona ke harani my training se work talk de harani nang haji my training se work talk de aduna ya top training join tawge atopa business oina tawge ha adagi di suppose aina business idea am share tawre si idea as a business idea as suppose me ani hum work tawre apply taw me ai ngona su work tawre ai no je nangona share tawre but nang na right way de apply taw nang hotna ga da poto hotna dre nang work talk dre du bota de nang wahani okay si business ai work talk de kana ba te atopa try tawge atopa nang information cha mana um bisale atopa tongan ba information um pi adu mu try tawre nang adu mu work talk dre adai nang adu mu blame tawne atopa dong chatlani sumaina sum chatli kan nangi time waste nangi money waste nangi frustration hengat pa si tawri ngan nang je sai income generate to budilai na paisa mangchila ani dagi nang income generate to bunga ma roi nang je pura depression am chat kharni pot si da ne ba soi myam sing aduna nangna karigumam tami pot se ina haide conclusion da nangna tamuri pot nangna khanguri pot nangna why first hana study to matung da father nam tang plan am sindok pio sigi pot kana gadra kana roidra hai pot na sana khangjaram kana gadra kana roidra hai pot na sana khangjarab ne aina khang ai ge kai kana gadra kana roigi hai jai sana khange pan loina ma khangma mathong ta de khanga matung da isagi ba time duration khat samu sidai ai hona da bia de si chang da bia de 110% pbu natabida macet sidang khara somda khara sida khara somda khara sida khara somda khara macet tuna nangi energy di macem se lo chai thue somda pi ge da fully focus di pi dre somda khara pi result su tangkai khak la ani aru ta nang result fang aroi nang na pi thoi be energy do adu nang the return lak tu ne si khangjan biu nang tangkai lak kan full pi ta de full lak kan ni nang return back lak kan ni aduna pot yam important ne
information knowledge opportunity nang opportunity lai phange loi ma ka try to chale which is good loi ma ka try to chale loi ma ke hona chale opportunity phang be je ke nang hona doine loi ma opportunity hangai khuding nang hona loi ma thadale matam loi thadale nang miyoi bane 24 hour ka tane lai se miyoi be punsi jam tel stage na nang na loi na mak ai ngamni haiba pot di adu di nang lai na tiu nangi specific oiba nanga chana jaba nangi opportunity nanga pamja pot to khandu matung da adugi oiba knowledge to gain to matung knowledge to gain to nang loi ma paira ni nang loi ma thola ni nang loi ma financial freedom phang nang na pami pot achieve to ni have to right adui matung nang apply to bio apply to matung da kai daro kani apply to kan nang khang kani ba okay apply to matung nang shoirani compulsory shoidu nang failure oiduni nang fail oiduni nang kai ba kya yaudun nang na pami pot thungda ba kya yaudun but adugi pot ne hena fai adu matung nang na khang ani ba aina learn to du aina fail ori mafam da sidani adu tadi sigi matang da yamu hana learn to ge ha nang wala khalakani poche kaino right way of learning right way of gaining knowledge right way of consuming knowledge right opportunity to target to bam darka lai kai gino am da ai ngasa hai kre opportunity information knowledge loi banai ro nangi damak ta de punam mak chi si loi bana thong ti ja hang dor kan punam mak se nang loi ba khut lam ge hai ba du di it's not worth it aduna mayam na to bi du se kok ta gi lok thok pi ro aina my coaching yaudi my training yaudi mathang ai training tara yaure ai training kun yaure aina hare mayam da ai di training amakak yawi maun da blindly follow tawi ai result fange ai income generate tawi kar manen fag ai training kun yaure ai khang bayam yaure but aina hangin nang income generate torba no not at all kai kana dige doi tart paisa mahalin 20 course yaure 3 course yaure 4 course yaure adoi tart di nang na lowri ba nang na tamuri ba information nang na khanguri kai the business nang information nang phangka nang torok tu ni nang na si pa mai haji information knowledge le kana na pa ma po tu khang ka dunia adu knowledge to phangu tar di nang na sana haijo na sana nang adugi apply to biu adugi maram da khang na ba apply to na result generate to report sanction biu sanction lang matung na nong khang ka ni ba de si se work to wi na ta ka to de have sukchan sanction na nang IDC torom na IDC kind of show up uthok pagi oina dagi mi yauna ram ne du torom ni haiba poche si shoira bane aduna nang hoji ba result fangdris adu itari aina mayam da haido se isana tamuri poto kitang do se apply to biro quite first income hana generate to na hot na biu macha mo su PSU kai do so adu gi maram da han hen khang na hot na biu kai gi no ham ta nang hoji changchen da tar di competition de aduki matik hen mane speed se aduki matik thui aduna aina toina haido nang na khalli kanda nang na tawdri kanda nang na frustration wai kanda amade jump tori kanda amade matam manghal kanda ama changjala ni ama changjala nang na tawge khanna po to man tawrani adai nang gi competition nang maning da lehorani nang kem kana nang gi chahi di nong mai haugi ni matam di sum nong mai haugi nang maning dum lehorani ado jani mana changa aga mana kem khang da mana average khar khang ba 20% 30% khang do khanga matung de ma sum improve to ma sum chat kharni aduna quite first action lo jam important nang decision lo jam important decision lo ngam draba action lo ngam roi aduna aina haidu na sa je overwhelm o hen biganu energy mangan biganu nang na pamjari pot amada hana full fledgedly focus piro aduda result fangdre adudagi kai guma kana dre hai ta di yes nang atopada chat na bo no but quite first amada ju fully focus of the som da ju fully focus of the som da ju fully focus of the loi mak ta focus of salaga ai di loi mak ta paisa langni ai di loi mak ta ki result fangani ai di information kya am knowledge kya am tam ai di mathama gi su course or ma gi apau for mi kya am yaure it is not going to worth it at the end of the day quite the matters the results se matter result lak traba nang survive to wanga maro income generate to traba karamba makhal gi business no adu itadi result lak kai tadi kamai tong quite first the decision an lo botam second decision lo di action lo di result malani positive or negative or result malani which is good positive itadi yes amuko hena push to negative itadi kai da soirige kai da kamai to si positive kamai on thoka dagi hypo to aduda nainarani adu learn to ni positive itadi ai hena kamai ni improve to gudage kamai ni hena stagi 10 times better way the kamai 20 times better way dagi hypo to learn to ni ngani this is the right way of learning this is the right way to get results si khang da bagi nang na palli mayam si se focus to da bagi hypo di man ama hai xy zen ama hai
ꯅꯪꯉꯣꯟꯗꯗꯤ inspiration ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯔꯥꯎꯔꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯅꯪꯗꯤ ꯇꯨꯝꯃ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯪꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯗꯔ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯤꯔꯣ ꯑꯣꯜꯂ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯖꯜ ꯐꯪꯉ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ what is the use of it aduna aina mayamda haiduisi ichino mayamda haiduisi decision lawba tambiyu action lawrani action yaudana business to yapote phamma aina na habdo a dagi b baw chatke hai tardi khara lengba tai nang a mafam da sum leraga b da yawni habdu de khalur mangda faw mangur aduna speed tamuri poto apply tawro income macha generate tawro adudagi result fangna hona biro experience talo mathang negative lae positive lae negative laktardi kamaina negative se positive to onthokani hai khan biro positive lakta 10 times ai positive kamaina oigani hai scalable kamai ohengani hai sidoina focus to biro loi mak focus to nang result achieve tawni hai aduna adugi poto ko kelo thokpiro overwhelm ohen biganu information knowledge opportunity loiba naiba but you have to decide karamano nangi nan nasana khanjaga nasana adu the time invest to the money invest to the adu the full energy focus pick adu kan the result lak okay so thank you very much thank you for watching this video till the end I hope you get the best value out of it adu koi social media link Facebook Instagram Telegram link description da hapsa kramani and please join our Manipur Entrepreneurs WhatsApp community masta karam na kamana join tawda ge haitadi ai personal number screen da dum yaujabani sida simply add me name text video du way add tawjarke adu ko soidana description da jo hapsa kraban adu ga amutang repeat tawjaramge live 11 December 2022 gi कोई सिंजरीबा फर्स्ट सेमिनार इन मणिपुर ई-कॉमर्स सेमिनार लाइव ट्रेनिंग है सिदा कोई करम कमायन ई-कॉमर्स बिजनेस होगदगी करम कमायन ई-कॉमर्स बिजनेस जंगजनगदगी करी करी नु इंपोर्टेंट ओइसे हाइबन चिंगबदगी खंगनिंग मयाम सिंगना प्रॉब्लम सॉल्व तौनब ऑनलाइन बिजनेस त कमायन खुंगदागदगी हाइबन चिंगब हाइबदी knowledge kya ma koina share tawna with practical live training da koina share tawna gi damta masi e-commerce training da koina sinjabani stage da interested oibe chino mayam sing action takers action ta singa learning iba mayam sing na registration option bibi agani registration link ti community date tasu yaujabne du ko soidana ba description da jo hapsa kam ai samak su laksagani du ga ai gi team amadi experience like business owner kya mani pudi kya am du surug yabiri so registration thunu option biro registration na koi close tawjaragani limited space ni so thank you very much welcome to Manipur Entrepreneurs never stop learning keep growing tamba lekumsi koi CHAOKHATMINASI thank you Another day, another bag unloaded, and money keep on knocking on my door. But blessed to say that one day I will make it. My God is with me, I don't have to fear. Outside, your side, this side, that side.